Good evening, whakalawhalai atu hane he tautola tau wala tala tutupu. Koe wili motu hia he taumanga ke lata mo tau na wha taki manga kua whakamau ke a whaiu walu ia te samu he whahi tapu ka hau. Fitu e manga kua whakatoka ke liu wili foki ha kua nā kai moa ka toa e taunu mela ke lata moe lima e na wha he manga. Ka kua kisia foki koe ua ni e manga mai he fitu kua kisia taunu mela ko manako ki ai. Ko hawa sele taha e na whaasi kua tuku atu taha i ngoa ko roi pā vihi. Ka manga ko hakupu ua e na wha toka noa mua me ua foki i ngoa ko tuku atu ko Scan Missy Apple mo Paitlin Silingi. Ko tamakautonga taha e na wha toka noa nā kai whahi ngoa ko tuku atu ke lata mo e na wha ia. Pia foki mai manga ko liku ua e na wha toka noa. Kai nā kai whai tangata ko tuku ke whakatū ke lata mo e tauna wha ua. Ka manga ko la kepa wha e na wha toka noa kai ua ni e ngoa ko whakatū ko Timothy Mangaoa mo Sione Bell Tongiawalu. Ka manga ko na mukulu lima e na wha tolu ni e ngoa ko maua ke mga honai. Kilimana hilingutu makawesi lipitoa mo talaia makaia. Ka manga ko mutalau ua ni e na wha toka noa ka kua wha e hingoa kua whakatū. Maureen Maleki Tama, i tuata sietu, Donna Sione Holomo i ngara wakafi. Koe tau manga o sia motu koe lima ina wha ke lata mo e tau whono taki manga. Ko tuku atu whoki ke lo tolu kua whakatū hingoa ke utakehe e tau hingoa ke he ahawhlaile nei, ka hanakai manako ke matutaki atu ke tū ke mo tū whono taki manga. Ko maua tuai taha pele o tama se awhi fōu ke lata mo e whahinga hua he motu. Koe pele o awhi nai ne fua ki he whadawhono Australia ke lata mo tau langmataianga ki he motu. Pihe hu kuiha Australia ko Charlie Jeb koe mitaki lahi ke langmatai atu e pele o tama se awhi nai ke lata mo tau mena tupu whakaofo. Tau ngahua he whahi tama se awhi si pihia ke langmatai ke male wakalele. Koe whakaholoanga nei kua kauwhakalataha Australia mo New Zealand ke fuaki ke lata mo e whahinga hua tama se awhi. Si pia ke aisi hakeanga he taunga hua, he whahe tu lisi mo langmatai ke wakalele. Ko e fufuanga ke mai ke e peleo nei, ke whanga hua hongwhi malima ke ua fule tau i mua, mo e amamnaki ke tamai ai ke motu he mahina ha ianuali, he tau kahau. Ko e mga honei kua malikisi ki mua e tau whakaholoanga he whahe moa mo e whakawhana whakau. Pehe taki he whahe ngahua kututuli heka, ko e halau taula taunga hua kua osi ke mga nei, mitaki lahi ke lata moe tau mamui tangata. Koe pūwhanai au sere, ni ngahua ke kongoa motuli tō mori ki tua. Pui ke lata moe taha tapotu ke lata moe mobile phone system, ke lata moe whahetong he motu. Tamotonga au sere, pai e hakupu. Moe taha mera fuki ke tuku fuki e taha Marine VHF repeater, ne malona he heta mo ne malona he puia. Si pokonga hua ua de amni ke he maho ne. Mahui ngalahi ke lata moe mobile phone system, ke mea ke haki mua atu ke tau mangi tua. Pia ni moe safety of life at sea, ke lata moe tau nangani o kita, mea tau push. Ako mena ifi radio coverage ki he whahetong he mutu. He malone he pui me te usi a heta. Kai mani ka hako moe pui si o mui fuki te Marine Channel VHF Channel 60. Ke lata me whahetong he mutu for safety for life at sea. Pia ni mendo hea telefoni fuki ua kufonga hua mani ke whahetong. Pehe foki a ia koe longa he taunga hua koe tau ke whakahanga mitaki aki e tau leini telefoni si whai koloa fō kua whakatū. Pihia mo e tau tutongi he tau pohala vilo telefoni. Tāna matanga hua lahi e modulu ni whanga hua ki ai he tumahina i ki o komari. Ke tuku hiwhi tau tutongi anga he tau hea telefoni ke ta mutke. So kua mana ke kamata he aotaha i a tisama hawha iumu. Ke tō hiwhi tau tutongi anga he tau hea telefoni ke he tō muti whawhini mua atu ki New Zealand mo Australia. E tō hiwhi la o ke he hiwa sen he tahi minisi.
ai kini mene foki ai mene ngana ai pick me off big rates o ke foki de rates ya ke tahane daily rate av of big av sai proteri ai tangata ke tai ora hiwe po to ke fa nga kai ni to ro ko ai mene it's 24/7 hiwe sen tamate hata ya di sam si bini me do mutu fu ne tai hifu foki to tunga nga to hea hai do nga hua mene ne nga hua ki ai to engineer mo to mo do technician ke la tam mo come internet service mo nei ha ne amna ki to ku mo ke me ke fa nga hua ke me ke fra nga do email addresses from the go mona@wakaniwe.com or mona@rockcell.mobile ke fra nga internet service he fått från för det här med alla hivor moduler med det pengar hur ger du engineer med det technician ke upgrade he operator switchboard system då det är lite struktur för de har wifi 30 830 det här är 015 kan ai ngo mi te system itu ma telefoni tu ai ke te mina fu nei fa tali telefoni ai mo he onga hua ko mana ke me to ku mo ke franga computer based system ke replace ke switchboard Pehe foki ia gwe tonga hua ke matutaki ke tau kawe hila ke lata moe whae te ke lau he motu to ka mata he tau fōu. Gwe tau whakaholoanga fōu he whaenga hua ke lata moe tau tutongi, tau muka moka, amana ki ke kamata he a whaiumu ne hangawa toi ki ai. Ua e motu tata mai ki niwe koa fofua ni vai whakaonga halau tolu hakua nākau lahi uha koa tō ke tau motu ko Samoa moe a tulunga. Koe tau wataki mai whakamoi a tulunga koa kisia koa aloana whakalaulahi ke whakaonganga he vai a koa nākai whai uha ke he longi tau mahina koa male. Kisi atu moe fofua atu fōke e vai ke tau tangatanga hoa whanua moe pihe te hokotaki koe tō he fulahi fofuanga ke he vai he motu ke whae tau ka male si whano e tau matakau ke liu ono atu ke he whakaonganga he vai. Koe halau taula a whakaholoanga ke tuku e tau tula vai ke he tau whale taki taha koe kamata whoki la ia. Ka koe motu ko Samoa koa fofua halau tola vai ke he lima e awhi tangata he lota taone ko a pia koe ono e tula ke whakaonga e vai he mga pungipongi mai ono whoki he awhiawhi hakua nā kai whai vai e whalo tam da kawi ne toka ai e tau vai. Koe taho kotaki kua tause pehenai hakua fuafua ni e vai hakua nā kai lahi e uha ko kisia ki ta mahina taki taha. Moe maha whoki whalu matakawi kua toka e vai. Koe mga hanei, la mea ni ke whai uha tose ke taha po ke ue mahina. Nā kai hanga mitaki e tuanga he vai a Samoa e mga hanei whata tai whoki ke mahina hao ke tapa he tau ka male kua whai le kua penei kua tō e la. Ke lata mō niwe koe whakakisi anga he whahinga hua vai lahi ni ke onono ke vai he mga hanei ke maike ke whai vai tū mau ai niwe mai manako ke hātaki ke tautangata ke whakaonga whamitaki vai ke lata mui tautangata osi mui tūmau ke whai vai e motu. Whakahikua ke hatau tola da wala talo tutupu ke lata mui awhiawhi nei. Koe whanoanga la he tautaki taki he lalolangi mui atu Pasifika ne whakahoko ki Qatar he atu motu ala piki e whakatu tala ke taumaweheango ki lalo hifo he Kyoto Protocol. Koe matakau kau whalataha ne whakingoa koe Alliance of Small Island States, poke AOSIS, ne whai lali ke liu, whakatu tala ke taumaweheanga ki lalo hifo he Kyoto Protocol, te whakausi, e mga whawhasi ke matahiku he tau nei. Koe taho kui mai he atu Pasifika koe lilifu ka Colin Beck he motu ko Solomona, ne pēa ia kwa lata ke kisia e maweheanga ke ua ke tukutuku hefo e tau numela ke se kona ha koe taha a mena nei, ne maua e whalu le kua ke tau motu he atu Pasifika, tunga ia ki he vela he tau matangi, mlahi e tahi mo toko longa, mo e vela foki e tahi, mo e mamase e tau ika, ai pihia ki he whalu le kua foki. Lahi e taunga hua he tau hukui e tau motu i kiki. Mo atu
mai he te Pasifika ke lahi ke whakatu tala moe moa taha maweheanga mai te motu la lahi ki he tukutuku he whaanga he kese kona. Ko e tau aha kwa male foki kua whakakise manatu nā kai whia he tau motu kiki ki a New Zealand hakua nā kai manako ke whamoli ki he maweheanga ke ua ki he Kyoto Protocol. Pehe e hukui he tau motu i kiki nā kai taki he whalu motu tata mai ki he atu Pasifika tunga a New Zealand e whalunga hua si nā kai mitaki. Koe tau ke se kona ne moe te hoko taki ke tau tahai awhi hiwe seo he wungu fulu, moi koe tau se maweheanga ka mata mai he tau uawhi moe walu ke he uawhi moe hongo fulu maua. Hana ha tau tola tau wala talo tutupu ke la taia moe awhi nei. Tuko atu foki e tau manatu whakaala whalahi ke mga whaua ha patua ha koe tau loto mamoko.